July ni somthum kumsang ni somni pathum pathian ni ania inzawai in chibaile vekule New Delhi state shang zirlai shwai tu te man mo takin ko khom tunaya BJP kai shwai NDA sarkar chuan ram mi puite chendar zong le hindulal ramdin atumna hian parliamenta bil shang pulutin pas chho zelani a tunai maya po Forest Conservation Amendment Bill chu pass ani le ta zela soilo tak uniform civil code UCC po parliamenta pass tuma chop chwa chhomek ani bok chan shang wangin eptu party ti chuan BJP kai shwai NDA sarkar chu India ram nam shang le sakhu shang ta na thalo le himlawa ngain kumsang ni somni pali lok sabha in thanna a paithla ngei tumin trangrual NIDA mingphua partilian paruk tang khomin andin hialani hemi tan hian kil shanga malak zui ngal ni in ni somni pakwa thlasari kumsang ni somni pathum po khan Trangrual MP somni te chuan Manipur boina infia turin Manipur an panani he Trangrual Pol INDIA hian vote vaibel che somruk panga chuang aneya BJP le a support to party in vaibel che somni pathum or chau anne ni opposition Trangrual INDIA a hian Indian National Congress Party chu akhai pa berani All India Congress Committee AICC chuan State Shanga National Student Union of India NSUI shwai tu te chu ni somthum pakhat July kumsang ni somni pathum tho chani hian NSUI office New Delhi in report vektura shiatirna manmo siamin akau khoma Mizoram atangin NSUI Mizoram President PRB Lalmal Somale Pujerom Bolte General Secretary 10 ni somthum pakha July kumsang ni somni pathum hian New Delhi an pandon ani July ni somthum kumsang ni somni pathum Manipur update India Ramadan lawaron lote chungchang soihona tan Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan July ni somthum hian Twittera Manipura dan lawa pem lote biometric data la khomna tura malakna kalpui ani thuapuang Chief Minister Biren Singh chuan India Ramadan phallawa ron pem lu the aveile a Central Sarkar thuron hnuaya Manipur Sarkar chuan tuna Manipura dan lawa pem lu te biometric data la khom tumin ma alatran ani ati he thil kalpuina hnuaya thil tumber chu ramdang mi ten thil diklo manga India khwale tuini na an nei lo na nani dan lawa pem lu tamtak an lo lu hian ram himna ati sena sale a Manipur Sarkar chuan film khurtaka buai pui atum tlatani dan lawa Myanmar ramatanga ron pem lu te enfia na be pui thak na hi July ni somni pakwa khan official in tran ani a Tranani Mahian Manipur Home Department chuan State Chunga District Zongzonga Superintendent of Police ne na lekha thonin atu langin thupek le kai shwaina te ape ani Peter Salam Joint Secretary Home Soidanin hemalak na hi Ministry of Home Affairs MHA thupek channa ani MHA le kha chuan ram chunga dan lawaron lute endik na le clear fel na be pui thak na September kumsang ni somni pathum top lama zo felani tur tho tar lang lotling taka kalpui ni theinan Home Department chuan July ni somni parukum sang ni somni pathum khan arammi ni lo endik na tur khol chu aman dan le kalpui dan tur District Collector DC le Superintendent of Police SP Zongzong tetan training kam hand holding program buat sai ani Salam chuan District Shanga Superintendent of Police te chu September kumsang ni somni pathuma ahun taka zo felani theinan beipui thak ngal turin angena National Crime Records Bureau NCRB team pakhat puina le kai shwaina nen MHA in training chu akut ken don ani ati chuba ka training dangte po boy pui turin district te chu foreigners detention center a namdang mi lo endik na le enfia lo nei ve tur le an concern officer te ai lo o turin an fuibok ati Manipura silai me puwa wangin civil mi pahni an hliama ral thuam pasari bom pathum mu chuani Police ti chuan in rinni khan Manipura boina thlenna hmuna hian an che chuaka ral thuam pasari le bom pathum an mu chuak ti an soi Dakar somni palikal ta chung khan state chimlambiala inka na civil mi pahni an hliam bok ni in Manipur Police te thu chua chuan atarlang Silaya indona hi Dakar somni pali chung je chu Manipur Khothlang lama Bisnupur le Lamka district lai hol Phungok Chau Ikhai Kangwai le
tera khongsang bi area ate athenga silai me puana hian mi panin liaman tuara security force ten hengral thuam keng ho hi an kapleta an no chuak ni in thudon ani hemi chung hian state puma mun sang sanga curfew bo chian na kai noya mi zanga pathum man an ni to a nam pani te in kara tharum tho na thleng mek wanga dan le thupek din mun a that chho zela wangin state chung mun then khata curfew hi siamani Manipur police te chuan dan lowaral thuam chele khote chu security force te chuan chuin state chunga mun hlom le ral muang lawa che chua na an thok na salhe ti an soibok nakin loka po be puithak chunjom zelani arin om Manipura opposition bloc INDIA chuan he nam pani te in kara buaina chuakhian India mel atichiani in an soye Manipur tribal ten president rorel na dil tura ep to block INDIA an panlain Congress try to Adir Chowdhury chuan zirtopni khan Manipur buaina chuakhian India mel atichimeka hei ti top tumin party zongzongin hremna zonga chinfilanga ni ati Chowdhury hi ep to polani a MP somni pakhat omna palai ti zingami ani ni cham turin Manipura hian anzina aram chung din mun anzir chiang dona state chunga thathum zet namin kara buaina chuak tuarte mu in hun an mang BJP chuan eptupol MP ten an tlo chon changlet venghal wata Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur chuan inlan na mai ani thua soye sarkar ma sanwaya Manipurin buaina atok china tunua MP in Marchak state an tlo chu parliament ta thu pakhat ma an soilo ni inapu prime minister le union home minister te hian engma an soilova raman roi swalani Manipura chuan engkim athavek ti an soyama ase ni lo parliament ta thu soi phalkan ni lo ti in Chowdhury chuan zirtop ni tai khan thu thar the dar tu te komna asoye MP te hian Delhi atangin commercial flight mangin imphal an thlenga he mun an thlen no hian tharum tho na thar thlenna lamka an kala chuta relief camp pa ku ke khotlang jingami boina tuarte muturin an kal ngalani team pakhat lok sabha a Congress try to Chowdhury le midang te telna chu lamka college boys hostel relief camp siam chu tlo turin lamka panin an chuak masa ani team dang lok sabha a Congress Deputy Leader Gaurav Gogoi le midang te telna chu lamka a Don Bosco School Relief Camp tlo turin an kalti Manipur Pradesh Congress Committee MPCC thu chwa chuana soye ep to MP team dang chu Imphal East District Akampata Ideal Girls College Relief Camp an kal ani DMKs kani mozi chuan ep to pol MP te chuan heng nam pani te tang hian mipui o an chia tur thua soye Sif Sena Uddhav Thackeray faction Arvind Sawant MP Arvind Sawant chuan Prime Minister chu Parliament ta Manipur buaina ngoi renga apu bok TMC MP Sasmita Devle DMK MP kani mozi ten he tharum thona thizinga mi chungte an mu tumin afapa le apasal ruang tal chu an mu theina na tanpui turin alo nge nani more lama komendo thiar Manipura tlang mi tangrwal pol khai khom to Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF thu chwaina tarlan danin Manipur State Sarkar Chief Minister N Biren Singha kai shwaina in an state police le commando te tlang mi te beitura ral thuam fam kim nena ala tir chwaringa wangin Manipur buaina hian zia omlam apan theilo ni anti thu chwaina soidanin nimin inrin ni po khan Manipur State Sarkar chuan an police commando te chu helicopterin more lama ral thuam thatak tak nen athiar ni in an soya arambai tengol le meitei lipun thanem takin an pui bokani Manipur buaina hi chuti mai in are arin omlawa State Sarkar thachakna le ral thuam tunlai tak tak manga zona thlak zo fati an beilain an ni hian invenan ulbun silai le tual ther ral thuam bak mantur an nei me ulawa rirulama ero an ngam zoka an din mun hi an khonga ithak le ni chan chezo kan bani email tave maliana zathang kan unaw tele meite hindu ho buaina hian zia omlam pantur chuan hun ala du rei arin omli a he an buaina kai noile bultan na official lama tanga an chui chian mek na konga hian kan unaw te a hian meite hindu ho hian lamchang an nei nem jok ni in a hriat theita a National News sang han ngai thlaka han bel chian chuan an hindu ni na hian lamchang an nei nem pui ni in a hriat bokani kan farnu unaw nu te rawng taka soisak an ni na le pawngsual an ni na thuai ro chuan khovel hriatin thiam changjok chu kan ni te me umaya
nima silan Manipur state sarkar na phongwan tu le sakhwana lama an thurwal puite an ni jok wangin in thlarna the ni a tun din huna po hian in thlarna aum ngei to ti kan she theu ome he boina bultan tu te le Manipur huna cheng te chanchin chui zui zel na a meite ho hian thiam takin kan unau te hian Myanmar lam atanga tranpui nei angin anzual kawa Myanmar buaina wanga Chin state kan unau te him du wangle heng kan unau te dan lo anga India rama ronral tlan te mun ramlwa tira chen tir tum angtein an soya ral thuam po chaina tanga supplya Myanmar kan unau helpol te manga meite hole Manipur police hote beina ta na mang angin anzual ko bok ani nimina opposition MP ralte churachan puran tlo zoa Bisnupur an tlo trumpo khan meite nu hoten tapchungin an thiam thule he buaina bultan tu te chu kan unau te anni thon soya official anga an mu te reng po in thiam thu soin kanunau te thiam lo ani zia war takin an lo shil bokani chutiang zonga thilruwa manna an nei te ti puitlin nan manruwa tan an man wangin national news chen khata te chuan Myanmar le China tho puyang don donin antar lang tran to boka anthil han kalpui dan le meite ho hwai sin taka anla che chunjom zel dan atang hian sakhwana atel nge ni ti hairwal ani lawa chuwagin keini zofa te hian kan ti thei tok chunglam au chunga he indo na hi kan bultan na ni ti sia a ne na kan chan ngei theina turin inlung rual na le tho ho na tha kan mamo tak zetani Manipur buaina zakmia lovin prime minister ina ngai saklo India eptu tang rual pol INDIA MP rualin ni nei chung Manipur an tlo ta a Pathiania governor uikin hena memorandum an thelua prime minister in tharum thona thleng chu zaklo takin angai pui molo ni in an thlen India eptu tang rual pol India National Developmental Inclusive Alliance INDIA MP rualin ni nei chung Manipur an tlo ta a Pathiania governor Anusuya uikin hena memorandum an thelua Prime Minister in tharum thona thleng chu zaklo takin angai pui molo ni in an thlen party sang changa kal khom MP somni pakhat te hian mal chaka chi le chi in kara buaina thleng me khi enin mun sang an tlo Pathiani tlaya an hodona governor uikin hena lekhan thelua hian diktaka ro relna chu akila nor tomani thule remna le muanna omle theinan atulang zongjong ti turin an ngen inrem na le muanna theinan atwar tu te ngai sakle omna pe khi aman mo thak bera sarkar lai puipo ni somriat pakwa zet Manipura dan le thupe ken ko na abuai dan hi en pui turin tila muanna le nun phungpa ngai hlu taka let le a thei dan tur ngai to turin tiro anti eptu ayo tu te hian churachan pur moirang le imfala buaina wanga in le lo chwa sana relief camp a titlo in an kom ti an soibok Prime Minister Narendra Modi chuan Manipur buaina hian zakmia lawa angai poimo lo na tilang chiang leti memorandum a hian antar langa thlathum chunga thil chia sang din mun antar lang bok mi za sumli chuang an thito a mi zanga chuang hliamin chenne in sanga chuang kang cheto a mi singruk chuang in omna mumal an nei lo bok heian sarkar lai puile state sarkar hian nam ni ami te nun na le anthil nei te hum sak zo lo ti atilanga ni anti tun nai ni reivak lo thleng po a mun sanga in ka na le in halna la omchu anrin phak bak ani thule thlathum don liam ta chunga boruak thunun tura hlo chamani zia alang chiang ni in lar sap ne na le khathelwa hian zia ani relief camp te po adin mun achele ti an soya no pangphei chu anma mo angjela en kolna big pek atul tak zet ti an soi ep to MP te hian thlathum zet internet ti anita chuan ti lengvel atitama injin tonna ati chizok ni in an soibok Trinamool Congress Iowa Manipur tlo tu zingami Rajya Sabha MP Sasmita Dev chuan thuthar lakhom tu te komna a Manipur mi puite chuan eptulam an changti asoya Parliament full truth khom kalme ka po Prime Minister atong chwa ngei theinan atop thlengin an beidon ti asoye Congress right to Adir Ranjan Chowdhury point lar sap hi aning komna alunga chelhe ni na soye shwai to sang ku kele meite te po nam sang te dora chin felna turkong dap turin minti a party tin ayo ten Manipur an tlo ngai thule nam shwai tu te kom turina ti a he hi mi puite zinga inrin ngam lo na om ton vek to wanga ni ati Devi hian ama in meinilia me chepani sarwa ka kholaya kalpuite an komle anu an mu tholo soi to a boina chua ka thi afapale apasal ruang amu ngei theinan an puitur thuan shilbok
BJP chuan F2 MP ten Manipur an tlo mek lai hian Rajasthan le West Bengala meichhia te chunga poi khoina thleng mangin alo be ve mek boka INDIA hi Manipur atanga anlo kirle huna Adi Ranjan Chowdhury he an state West Bengala meichhia te laka poi khoina hi tha TMT ka zodu INDIA front MP ralte hian Rajasthan le West Bengala meichhia te laka chen na report pe vero city in Union Minister Anurag Thakur chuan soye Chief Minister N Biren Singha Kaishwai Manipur Sarkar chuan thar tira Assembly session kawan tum nia soi ani INDIA Party Alliance MP te chuan boina omek chin filani ma chuan Parliament ta mipui ngai danan ngai changani India National Developmental Inclusive Alliance mo INDIA bloka opposition MP te hian Manipur Governor Anusuya Uike chu Imphal Raj Bhavana Pathiani Khan an hmu'a relief camp te an tloa chian na tok te an komna tanga nikhat nuwa MP somni pakhat te chuan Governor nena memorandum an hlana me ni thuma tanga namin kara boina chuakena atuam state chunga muana omle turin an nge na ni Andi Ranjan Chowdhury Kaishwai MP palai te hian ama in zirtop ni tlai khan Moirang College relief camp honto te an tloa chuta omte lungai na le lung oilo na te takin anwa muni palai te chu camp pa omte nen anin bia an din munan zot fia bok Andi Ranjan Chowdhury chuan sarkar in har satna omek chin fel na turin malak adu lawa adoda zonga omapiang chu shem an ni zel tur tho soya buaina hian twal chung in dona achok chuak lawang te asoi theilawa sarkar puin thil omdan hi angai to angai hle civil mi poi khoilo te ngonga mi puin remna an be si lain sarkar buaina hi athunun lei thei si lo masi state chunga thilpa ngai le theinan le remna omle thwai theinan sarkar mi ten an be me kani ati he boina hian ni somria chuang zeta oto a CM hian he camp Moirang College she alato lawa mi puiti hian damna an mamowa chu mai ba ka rirulam ha damna le be seina eng an mamoni thalai le nakin loka mahun eng takla neite din munhi ngai to angai tak zetani DMK MP Karunidhi chuan Tamil Nadu State Manipura infami ten training thatak an nei theinan MK Stalin Kaishwana hnuaia ruwa manna bik siamani thu soi CPI MP Sandos Kumar chuan Parliament Manipur chungchang soi ho na chu BJP na dodal ngara masi INDIA party changwal pole CPI te chuan Parliament a he thu hian soi chuak dona chipchiar taka soi ho turin nor anhuai ho don ti a soi bok Home Politics Central Governor ne na dan le thupek ti chia chungchang sha tirna Manipur tlo tu ep tu party somparuka MP te chuan Governor Anusuya Uike ne na memorandum an pe a chuti rualin relief camp din hunpo an soi sela internet khapna hian thudik lawati chuak ni in an soye palai ti chuan pathiani jing vo in jing khan Manipur Governor Anusuya Uike an koma abik takarwa manna an siamani Manipur an tlo na ni na hian ep tu party somparuka tanga MP somni pakhat chuan pathiani khan Imphal State Governor hi an hmu'a Union Sarkar ne na ni somriat pakwa kalta chunga Manipura dan le thupek ti chiat vekani thosia tir turin an nge na remna le boruak pa ngai siam le turin Manipura din mun thalo le laum taka ain rol theinan he hi ti an ni Governor Anusuya Uike ne na an memorandum a hian INDIA Alliance of Opposition Party MP te chuan Honorable Prime Minister angoi ringwang hian Manipura tharum tho na hi anasatel telani anti Congress chuan he memorandum hi an Twittera an share ani Central State Sarkar pani ten anram mi puite himna le nunna an ven him lo ziate an soya ninga muzat kalta chunga silai me puale in hal chunzom zel report atang chuan state shwai tulu ten an na an hlin lo le ani thathum don kalta chung khan Manipura har satna din mun chu an thunun theilawani ti in asoi RLD Jayan Chowdhury Chief Sena UBT Arvind Sawant le AAP Susil Gupta te hian Manipura lamka Moirang le Imphal chumdol na camp te an tlo to ni chuba ka relief camp pa andin mun hi athalo le a alo bera no pangte hi ngai puimo masak an ngai tak zitani stream sang sanga tanga zirlai ten malam hun chiang lo an ma chon meka hei state le union sarkar te ngai puimo berani angai ani thathum kalta chunga internet khapna hian thudik lawa the darna sat pha ani memorandum chuan governor chu remna turin angena malakna aranglama nei ngal turin angen bok meeting zo hian Imphal media te ma a Adi Ranjan Chowdhury chuan governor chu party zongjong te pala eptula man nemo ruling an nemo Manipur tlo a
khotlang zongzong shwai tu ti ne na inbiak na nei pui turin rotna siam ti asoya apui mo bera chuan hremna siam se ti chuni tun thlengin me thlatir lama me te le kuki community member te inkara namin kara buaina chuak oma tang khan mi za somruk chuang an thito a mi za thum chuang in hliaman tuar to a mi singli chuang in mundanga anin son to bok footballer chinglen sana chuan ai zon na konga buaina to ka tuna buaina chuak wangin tournament lian pahnia po atel theito lo me ni thum kumsang ni somni pathuma tanga me te le kukin kara present conflict hian kumsom ni pasari mi footballer le national football team defender lo ni to konsam chinglen sana football career na satakin ngonga tournament lian pani atangin pa ithak ani to a kuki le meeting kara buaina chuak chunjom zela wangin a career hil ho thona ma a omani diktak swan buaina hian manipura infiam mi te khosak ati buain angong na salhe a he buaina chuak wang hian an sport career po achiang lo le a chinglen sana hian in elna lian pani june le july tha a intercontinental cup le south asian football club championship a in lan thei to lo wan duai thak takin chinglen sana chen na inba ka a practice thin na mun te le gym te chu ni thum le nili me kumsang ni somni pathumin karzan khan ti chha ta ni ti in kan thu don na chuan a soye sarwa ka kong zo pui mei chia ti kha mei cheno pangnu chuan a fanu he tiang khopa khoi tu chu thi tura hremna pe ka phut anu chuan sarkar lai pui karinga state sarkari ro karing lawati manipura mi pui pung khomin sarwa ka siamin kong anzo lui tira sheom taka nom tir wang chuan anu choril rona takzita anu chuan a fanu di riama mual phothlak taka siam tu te chu thitura hremna pe ka du'a chu mai ba ka a fapa le a pasal po chu an ruang mu adu bok henu hiana soizel dani antar langila ka soidu chu keini tribal namtlem te te hi meite tinen kan kho sa thei to lawang chuana thei chuan ka fapa le ka pasal ruang hi mu ka duani ati meinilia meichha kumsomni pakhat mi chu sarwakin kongzo tirani a hemini vekhyana unau pa le apa ama meichitle rol chan antum na lama mi puipung khom khan an thatta ni eptupola tanga mp somni pakhat omna palai te chuan ni cham turin boina chhuana hmuna hianan wazina tharum thona wanga har sana tok mi chen khatte an kombok tmc mp sasmita defle dmk mp kani muzi ten pawngsualtute ralte nu hi mu in afapale apasal ruangtal modu tho soibok afanu hi pawngsualani a apasal le afapa po manipur police ti omlai nge in mi puipung khomin an thata mase nimin thleng khan police officer pakhatma suspend an lani lauti in devi chuan pti video ashil he in thana thlenna hian mi sang kha chuang zet pung khom anom ti tar lanani meichino pangnu chuan a pasal chu army thokani tho soya nam ahum hema ma se chungte hum him theilo ti asoye afanu pawngsualani ti asia thian aril ru ana takzeta ni khathil thuwa apasal le afapa chana atan dikna omlo ati meinilia thilkheng video viral hian manipur rampum adeng chhuakani kha thlathum don kalta khan tharum thona thlenga heminu hian mi za somruk chuang an thia mi zatam takin hliaman tuar bok meini thum khan meitei community in scheduled tribe din munan phu do lo nalan tirnan tlangram district a tribal solidarity march buat se ani nuwa tharum thone hi achhuak ta ni meite hi manipur mi puiza somnga pathum velan ni a imphal valley a ancheng tambera nagale kuki te po in polin za somli anni a tlangram district a ancheng tamber bokani khati zong kha tun tumatana kanhan ti chhuat hei choni e khongein like le share te min loti sakle theu don nia